Lieutenant Abori Maribu hamwe na Kasoro Mbuyijana bagamba kuba babiri nibahandika abantu babiri nibataho muri Fronasa ombwiro obo kurwanisa gavumenti ya Idi Amin Dada section ya Gorilla mwana koragana na Gorilla agoza kuyaho gavumenti babakuwa na bamuchwera umusaga agana mukoti masho bamukuwa tamuchwera umukufu so bona babaleta urundi bungu bona kabana batoro babaleta bayija kubatera musasifu Nyakaseke nyowe kabatari mukikaro kimwe bayitutwa abantu bahura kandi ebintu nibyo bimwe batayitabo boka on that day na Kampala lockdown bakarasa abantu babagamba bakorera nabayito government ya Amin Charles Kamrasi wabiri urumnywana w'umugenzi Maribu Abor kandi washomereho nawe mbishomere rya Tegobe Boys School na mugambaho nko muntu wabiri mazi kandi wabiri n'ingoga Maribu set a record akagenda hasi yagenda ya kuihayo and Maribu ya qualifying yatunga Queen's Badge ikintu cyahisize muno school yetu ekitinisa na toruyo banyuma y'aba bombi kukwatwa bakatibwaho imishango yo kuri umunsi yabo rukwe bakayitwa kandi baziko mu kituru cyumwe mu gihome cya Katoko kuko mu mwaka gwa 1991 abanyabuzare babo bakabazikura babatwara umwanya ugwanya Kaseke umurembo rwa Footpoto babatimbira ibituru biteine babanho babazika nke kijyo cyahibabe itiri Makabarasa firing squad Nyakaseke batwara imibiri yabo batwara ankomo ya Katojo no babazikire bone bakabazika mukina kimwe cyabayireho unagarukire muzire garuka muziye kusoma komino Rwanda cyenda na gumu bakazikura amagufa gabo Katojo ninyo hari abo bagenzi ngwihayo Omushachi witu yagambaho na Tomu Mbuyijana uri umunyabuzare w'umugenzi Kasoro Mbuyijana kandi ogunayeto Mbuyita ari kugira ngo abantu aba barafirweho munonga ari kwereza icyo kureberaho ngo nebijikizo byabo byonka abantu bwahata bashubuza umurembo rwa Footpoto babitaho imishuburo yabo byamabuge bikabaho batebalo ikindi cyone cya government ishobora gukora remembrance munza tunka family kurangu turo by'abantu binambere biri batamukitinisa bakolo kurungi na abatwarisi n'ubarijaga bongorora nanga bati bakusanga ibituro nkebe ibiro bisahu y'abantu merchandise bisahu y'abantu ogu nashobora nagira ngo akagezaho no kugamba na office y'umjekero wihango mu district ejo ukurebeka ngwe mbiri y'abagenza bayabasa kufurwa yatwara makagabo babakorera nemfu ikibayanjire kagenda mu RDC nagamba ibiti turo by'abantu bino akwatwa takora kurungi kitalieki bitu ba families baje batwikirize twihama gufa gabo ngatwale tugaziki kinyantale bitwiki maze kibaza nubo ba UPDF bazire bakole tuye batahoterazo abantu aba bombi bayetererwe nguto zitari zimwe na zimwe umurembo orwa Footpoto Charles Kamrasi umusuga naye na government eteho buryo ubwo kuziterera bituru by'abantu aba kurebeka ngo byateyibwa mu kitinisa abasubuzi ndego no buri muntu narwana sabene onde naleta na identity kabintu byo kutunga naho nyo mbere nitekereza byanjye bakwere bafeshinga ikikari nateka onke bichengere nuko abantu abo mukimanyi abantu abo they are there
cyakubaire nikibakukira hano kuba kirinukira hano akuba tutunga enough sensitization about habwaki kisemeri kikalimikira kuko mukisangire. Ibyo bikiri aho George Kusemererwa umuturage kandi wabiriho umusirikare w'umbirobo we nayitumba itira gavumenti abo kugira ngo abamwe abantu abagirwanirire kwijombe bembezi bwihanga bakeba kwata obusobozi mu government Kampala baitu tubaina byafaye bikikaruke tubar kugonza kubibazaho kandi kumwitu abantu abakabaro tukyaroho ntusobora kubisobora ekintu ekikansasa kurangu toro akumalira mufezi okumalira kabwa kwa speech ya president kana yoleka ngo formation ikakolerwa mubende izogenda kwata Kampala kandi ku information ikaruga hano Makuraga gasha kwa Justin Nyakaisiki wa Sky TV ya Genshonga muri Fort Portal.